रजनी ओ रजनी मुझे जाऊँगी ठिकादार पाखु है सेई तो से गोटाई जगह देखिचो हां साधा बारी एठी आइस बारी सेठी से ठिकादार को होई गलोनी टिके टिके मैनेज कर दे टिके भाउज कौन करछो भला सबुटी रोसे करछ ना आम घर तो के नाहांती एकुटाटा रोसे बस करिया जमा मन होनी जदि टिके नागु आज खाइयाटा दे दियंत टिके खरा बेला राति बेलाटा चळै दियंत मागी की खाली सोल आ कौन मल्ला मल्ला घर पाख बोली मागी देली आउ कोन गाँ जाक मागुछ ना न देले नहीं मला एते कथा काई कहबो किलो मु जाए No, Tira. Na. ना सुरेश समझ तो खेल करूच मैंने ठिकादार जितेटा मूलिया समस्त सहित पछरे तुम हाथ मरुच तुम राखुच कहीं सब मूल्य तो मोर सब मूल्य तो पड़ो यही धन ठिकादार ना चलो टिके करदवा धन मोर प्रेम मेटेरी चार्ज करी दिन सरी गला मल्ला मामा छाड़ो दुष्ट होइछ नथी बॉय अजानी तुमको मु भूली पारुनी कौन हैला अरे राखुच कहीं तुम रजनी को बाटरे बाई चांस भारी गला सजनी आउ कोन रजनी सुखी गलानी टिके पानी पकई दो ना अरे रजनी ओ रजनी मैं रागुच कहीं कहला ये सुना मो कथा कौन हैला आस अरे पाखु आसुना अरे मु कौन कहूली कि काली माँ आसी बोली कहूला कौन तार देह हाथ खाली थरुची आ थरीबनी हां कंसा लेखा भात खाई खाली एघर से घर गांडी मारचन मो कथा टिके सुनु माँ कहूला किछि दिन आसिक रहि जिवो एते व्यस्त काई हेउचु मो कथा खोली की सुनी रख हेलो हेलो दिन दी पर खोजिया था चाउरा घर अछि पार्टी खोलिले एबे सब कोन बाहरिबो सुनिबो त अरे अरे एमती कहउछ रह टिके सावे माया सावे मनमद सावे मंदिर सा डायलॉग स्टार्ट करो से बूढ़ी जदी ए घर उपसिबो ताले ए घर छाडी की मु पळेई अरे कोड जिवो की कौन हैला तम न्यूज देखु न बद से बाळ जिंस को देखि देखि से मोबाइल टा को भी खराब कर साइलन हे एडे जोरे पाटी कर ना मो पई देखुची तो पई ना देखुची तेरे में दी जनकर प्रॉफिट हजार माइकिनांकर मामू पुओ दादा पुओ पुतुरा समस्त मिलुचंती मते मिलबेनी मु मो भणजा को नै पळेई से 10 वर्षर से 2 फुटिया नै कि जीव तते पाइबा कौन हैला से ओफो मां आसीबा दरकार नै कि घरे एते पाला हबा दरकार नै वो हां तुम फोन करी की मां को कहि दियो जे घर मालिक मना करछि हेलो वो मत की करिबला मां फोन करी मना कर सुन मां को तू फोन करी मना कर दे ज्वाइंट है कि फोन करी मना करले शास्त्र खराब लागिबनी तू फोन करी मना कर दे मो बोई था हां ता माने मो बोर उठे फोटो किना कोन हेसी तमे गोटे सेत बळ मा को सासु कहि पानो मालू
ଆଲୋ ରଜନୀ, ତୁ ଯେବେ ଆସିଲୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଗାମୁଛା ଉଡ଼ିଗଲା ପବନରେ। ତୋ ବୋଉକୁ ମା କହିନଥାଏ କଣ ତୋ ଡାଣ୍ଡି ଘା କହିଥାନ୍ତି? ହେଇଟି ତମେ ସେମିତି କଥା କହିପାରିବନି, କହିଲ ନା ତମ ଯୋଉ ପାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟା ଅଛି ନା ଟାଣି ଦେବି। ଚିହ୍ନି ନା ମତେ? ତୁ ଯୋଉ ଭଣଜାକୁ ନବା କଥା କହୁଥିଲୁ, ଯାଉନୁ ନେଇକି ଯା। ଆଳୁ ପତର ନା ସାରୁ ପତର ସେ କି ହଇବ ପାନ, ଆକୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା କଲେ ସେ କି ବୁଝିବ ମନ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଇଲ ଚାଇଲ, ମଣିଷଟା କାମ କରି କରିକି ନା ପୁରା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାଇଲ ଚାଇଲ, ନଈଆଡେ ଯିବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ନଈଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ନଈଆଡେ ନୁହଁ, ସେ ନଈଆଡେ ତମ ପୁତୁରା ଟୋକିଟାକୁ ନେଇକି ଭାରି ଅସନା କାମ କରୁଛି। ନଈଆଡେ ଯାଇ ହବନି। ମୋ ପୁତୁରା? ମୋ ପୁତୁରା ସେ ନଈ କୂଳରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଯୋଉ ସେ ଠିକାଦାର କହୁଥିଲା, ମୁଁ କଣ ସେଗୁରା ଜାଣିଛି, ସେ ଠିକାଦାର କହେ ନା ଆଉ। ଚାଲ ଧନ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦିଏ। ହଉ ତମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଯାଉଛ, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଯାଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଘରେ ଅଛି? ସେ ରହ ବଳି ବି ଘରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଫୋନ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଭଲ ଆମେ ସେଇ ପୋଡାମୁଇ ପାଖରେ ଥିବ। ଧନ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳିଆ ମତେ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ରଖ, ତୁ ଘଇତା ତୋ ମୁହଁରେ ଅମାବାସ୍ୟାର କଳା ବୋଳି ଦବ। ଏଠି ଧନ, ତମ କଥା ଭାବି ମନ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ନଈଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ହଉ ରଖ। ଆରେ ଶୁଣ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମଝିରେ ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକଟା ଲେଖିଲ ସତେ ହେଲା, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମନେ ଧୋଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ରଖିବ। ତମ ମାଇକିନା ଯଦି ଦେଖିଦବ ପୁରା ତଳ ଆଡୁ କାଟିଦବ। ଆରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ମନେ ନାହିଁ। ଓହୋ ରଖ ମୁଁ ଯାଏ। ଓହୋ ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ ତ ମୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା କାହାର? ତମ ଗଞ୍ଜିରେ ଲାଗିଛି? ଆରେ ନାଇଁ, ଠିକାଦାର କାମ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ କାମ ବେଳେ ବେଳେ କରିଦିଏ। ସେଇ ରଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ତୁମେ ସେ ସିରିଏଲ ଗୁଡା ଦେଖିଦେ କି ତମ ମୁଣ୍ଡ ସେ ସିରିଏଲ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସିଆଇଡି ଭଳିଆ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ ଗଲ ତମେ ଘରୁ ଚାଲ, ମୋ ପୁଣି ସେ ଠିକାଦାର ଫୋନ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ କାମକୁ ପୁଣି ଯିବି। ଧନ, ତୁ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଆସିନଥିଲ, ତମ ଚୋରି ଜାଗାରେ ମୋ ଚୋଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର 12 ବଜେଇ ଦେଲେଣି। ତମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଥିବ, ତମେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଥିବ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିବ, ନା ହବ ଷଣ୍ଢ ନା ହବ ଗାଈ, ପୁରା ବଳଦ କରି ଛାଡିଦବ ତମ ଉପରେ। ଏ 80 ସାଇଜ ଚୋଡ଼ି କାହାର? ମୋର ତ ନୁହଁ। ହେଇଟି ଶୁଣିଲା କଣ ହେଲା? ଆଜି ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲି। ହଁ, ଏ 80 ଚୋଡ଼ିଟା କାହାର? ମୋର ତ 80 ନୁହଁ। ତମର ଏଇଟା ତ ପୁଅ ପିଲା ଚୋଡ଼ି ନୁହଁ। ଏଇ ଚୋଡ଼ିଟା କାହାର? ତମର ହେଇଥିବ। ସେ ତମେ ମୋଟା ସୋଟା କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛ, ସେ ତମେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଚୋଡ଼ି ମଗଉଛ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ସତ କହିବ ନା ମୋ ଠାରୁ ଦବା ଖାଇବ? ସଜନୀ, ତମ
କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ଆସେ କାଗାର ଆଜି ଆସେ ତ ଦେବି ଭଲ କି। ଚାଲ ଚାଲ ସେ କୁତା ଆଡକୁ ଯିବା ଟିକେ ନଈ ଆଡେ ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଚାଲ। ଏକୁଟିଆ ଆସି ପଛେ ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏ ଲୋକଟାର ଆଜି ହିଁ ଠିକାଦାର କାମକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସାର୍ଟଟା ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସାର୍ଟଟା ତ ଆଜି ଇଏ ପିନ୍ଧିକିନା ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋ ଆଲୋ ସେଇ ନୁହ ତ। ଓ ମାଇକିନାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ভুল এই তাহলে 80 ইয়ো 80 ମୁଁ 85 ଆଉ ତୁ ବାଡି ପସା 90। ତତେ ମୁଁ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା କରିବି। କୋଉ ଠିକାଦାର ଏଠି ଠିକାଦାର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ତା ମାଇପ ସହିତ ରାସ ନୀଳା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ? ତ ଖସିଗଲା। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ? କୁଆଡେ